on say na yele frame be 11-12 more ana o catch them say ne former wife ana o catch them say Apraku afrem because ni nyina say na wo hwe ya video bi e call file e trendy with the whole social media a video na anoden na nhye no nyam na ya werehwo a sebe nsese video no e trendy. Yo, Abusiam will be Akwaba Edba on Man channel. So Nana Bejeba and Midin and a Sabrina Radio, say Baba Sumo or Sumpa. Nanina and say we are Brian and say a pastor Emmanuel Apraku can't negu. Nessa see pass him the quainty on Man channel for your chipney a year castle Adam Estate. A horn of soft for what say, you ever say no crown and some walk on no crana. You better do answer so Nipa Bria and your boy refuge on them and watch and come Ebisa and Samam El Cosso. Yo, Abusian area Brian Yan and Osofo Emmanuel Kwaku Apraku atana no wonsiedo na Abusian yenim nyeba yati anese wakanchi negu but odifo kum chacha wono na mayina and Osofo Apraku wakanchi negu aninti na kasa no me won ncham ha se ewo ni fie Adom Estate and the last stop honom na Osofo Apraku wate kum chacha so ha se a me na edidin enkomo e wase Sofo me pacho me kwan be na fa so te se pastor wakanchi negu na obedu anso so den na wo hu ye. Oh, the amity and say on say na yele frame be 11-12 more ana o catch them say ne former wife ana o catch them say Apraku afrem because ni nyina say na wo hwe ya video bi e call file e trendy with the whole social media a video na anoden na nhye no nyam na ya werehwo a sebe nsese video no e trendy and trendy ye. It is a dear chin ya no yana yanti asempa me fe say be 12-1-2 sebe yeti ya no necessary yedi ani bi ho a sofukum chacha me ne yele ne former wife e ba ya yedi ani bi ho ya me say the AC no e na munyina so ma bi ho bia a ye nyina wo hwe dom egu ane ade a enye dom ketwa enti mote ya na je say me confirm a cho say e no kore Osofo ye bisa say opisu say social media ensemi e ba beto odwai enu ntina bia pastor hu ye ntin yam hye na nti wa fa edwa bi ewu ana say wa hye na wa konfo ewu ana no de me ntumi nkyere ade say doctor e be ye promoting na doctor eye na adwuma say doctor enye na adwuma me ntumi nkyere so ati ase nti say police phone gina ho no so there's a police phone gina one ade nti hu say BBC a because of say nipa ni wu fie nti no untumi mfa wo pe emfa ne nko ade say police bem aya aban asem aya aban ade ti ade say police bem ti police aba nti say ye twen ambulance na ambulance beba ay beba befa na che still life area no still na body ni gusu e wadem ho no da so da ho sisi a da so da ho papa you bisa say nti social media yi bye e beboa yen anasama beboa because and social media yan ko bia hu ante sansem abeboa baby nso amoa nti social media de aboa baby nso amoa eti say no many policeman kasansa. Yo, Abusian, me sounds new odikro I wa Adom Estate hase wo hase twetwe enkomo. Papa akwaba. Yeah. Ye bisa say so pastor obetina hase no ni ye na setna na ono motif fine and as no motif fine. Oh, me da hase nipa ye nipa. Ya oba ha no so na ye nti no ho asem boni bia ye ni no ho fine. Na me na me ye odikro e wa ha. Ewo fiti Adom Estate ya eko kasoa medindi nan odikulo kwasi ashale ami free of akoya asase suni ti se nipa so ebeton ana se nipa ete asase so a eye unua eye obusuani nti ne wo kra me hu na me wo palace of akoya na me bra ba ko bi apietus no frɛ se nana ne esini o oho na me rase ye den eba na msoma
almost same some police station afi omo police farm because nya band there now to me say na aban asem na msuma nti ni amitumi eye no nti ni say afi ye wa ha na police for na dey e ba ya omo abehwe senior eti aye ti say afre amola say ombla na omo be fa no enko emaye nana message maybe say endra video bi beto abonten wo susu say video ye ba abonten eno bi na bi a sofu hu ye bi a e de awerho hye no so nti no osumi bi a wagye ne krafi ni nsem anase den na wodwen well sister we dey mintumi enkere mi hu video ni dey ba mintumi nkere say bi a video ni nti na ohun ya abonu hu na odi film no ti say doctor ba na fi obe na djuma ni hu nti a ofiri mu no na maybe so papa won ka say hu video no ete wo sen hu say social media na ba boy anase ama me boy. Oh, in fact, me hu video no me bo hu mum. Me hu video no me bo hu. No kremu ni me hu video no me bo hu nti no metumi aka say ba me ntumi kire say nti na odokọ ede and me ntumi nka. Social media na boy anase moye. Oh, metumi aka say eye. Yeah, yam fanisa. Abusia odikru a wo Adom Estate wo kire say one de na wo palace and ye tun sa friend say nyesie ni enti otwetwu mika e bai because we de hye otina sase so enti na wo say obehwe na ne kasa didi nkomo na mu hu se na betumi atoto nyoma fa sisi ade ambulance na kwan so a e bai ye twen se e be fa apostle pastor Emmanuel kwaku apreku edna kwakoto mortuary abusia still aye wo ha sei a ye twetwe nkomo e wa sei papa ye da se papa bokode bibia boko mi nuaba papa me bisa wo ye oti Adom Estate ha say yeah me to Adom Estate me Peace Town okay mpacho Osofo Apraku wo ben no ananse wo ben no me ben Apraku pa Apraku ya madam fo Apraku sorry fifie anopa ayire so by 10 o'clock meti so bi bomi gate me kwakọ na ya Apraku obi ambienu kro no abienu abetra me mango dua ase na o twen yen ye pie pe o se akwadwofo mo te ho no me kura ma sorry abebedu a it's Apraku dear, to be honest with you, I am a good friend. Baby say obeyare anase wanyare because enjoy social media videos better about ni bi mo susu say sa video hu ye no ene na ma say we free mu ba ye bi say we na wo be no wayare anase wanyare anase video ye hu ye ene ntina ma wato na non mo nsie do me ntimi kan bebre but the me ntimi aka say to me no dear Apraku am complaining am yen say oyare what do I say but it seems say one of your friend back so ewu and then I'm say Saturday no say Friday no nti obaye na se bi and I'm say oni obi nya ntawa kakra and I'm say eno ne sa pictures na na nam social media ni ade no I'm say ni 3 days eni ayate say Reverend Apraku eda ho nti Reverend Apraku nya obi ameka say wajare ana because wajare are definitely over be catch say ne ho anya no ayi nti me feel say ni time ani nyankopon afre no eni but eni bibi na abehia akoba ne sa bibi ben na ba behia nti akoba to say the amanfo kan on social media say em say utie ntokwa na video na no mo ko ho na say nyame betua uka say we jimifo ni ade nti na me ka say ebia no ni bibi abehia nti I say me ka che say wo ubehu de me yo china me baba bekun na de be china wawu say be ka say me na mekun ha nti na me ka say ebia ene no ababa behia no nti na say wakoko ben ni ensembe na wo kan kran hyesembe enye awechichi sembe na wo kan jama busuani na na manina oh awechichi sem a metimi aka ne say ye nyina ye beko ye den ye beko na obian so ne kwan a obefa so a obeko Reverend Apraku anye bi no waboa nkofo bebre enye na ebia waba from nti no we beka say oh jana sem say but oye ni papa say ye kan kanya Apraku nye ni paketwa ye ko asofo mu a ka Apraku nye ni paketwa e wa asofo nti nkranhya me kan say ye nyina ye nhwe se ne ye bebo ye bra asi afa ye nyina ye mmọ ye bra enhwe se ne besi bi abo ye bra no afa
abusian for me bray no ben e Reverend Apraku pai nadamfo ene no ye to aso wa ye hwese betumi nya abusian bi enwoma twetwe enkomo ana yo abusian still an ye Osofo Apraku fi honom me bray so wo yo bi ana wono so ben Osofo Apraku papa bokode boko acha wudi ni ye je na to from me Kennedy Kwashi minimum Apraku minimum kakra omo munnimu no enimu no pa ba me de minimum kakra bi na wo ben so ye nadamfo na say wo Apraku ye me boss bi adamfo me boss bi wa sorry me so me your Osofo ketwa me nom nenam nti minimum pa ye ta hye our programs but on said anya madam for a minute to anamo this an enjoy video bi beto abontin video beto abontin ade chin apane ya te se waka nchinyegu osu se video ya ba abontin ene ni we aba be hia na se video yi na nam so ama watana na won sie do madam sa video na beto abontin ene ni anipa ka no ade empa na betima ya ma papa no dem wo ade empa ena papa ya order dem we Apraku say onene my daughter no mom ye hwe ne ye kan ne ye yi wo abontema manfo hwe na ye gu sofo pani anim ase sofo pani a na Ghana fo nyina anim nipa oye sebe empo se wotu anamon bi ana bribi asi na brabo na san na chi kakra ye ntimi fa na anim nyam nye fom sebe mpreduasa owo abusua ene so wi se na abusua wa ha nenso ye nam social media ye kan sem papa ya dadem ma so many hours senka ye mene nyina ye papa no da ha ka ye ho preyense ye be na freedom ho enso ye gina ha ye dwene ne social media what people are going to say about him ene ye kan wa ha enti ni obi ka no enkwaje ye pem pa ne bitima ma Apraku sisi a enti nye hwe ye mfa ma Apraku ye nyai ka na ene okoi obi su nim ne obekọ chena manuesi papa still I wa ha say boss me pacho ye bisa say ye ra Osofo Apraku na wunim okwan ben so pacho ne di kan ye frame Joshua Kojokusi na nipa na omina frame Jo by ne di kan minimum Apraku o area me yete ese man na tra more than 6 to 7 years ni minimum nipa we nipa pa ene net area ha even 3-4 days kwa ni shia babi etimi shia bon komo ai shedi komo ne de ne say o ye Jovia o di watam kakra ye bonne so betima twa wanim kakra o di watam kakra na sabi na o ho atowa na o twi wanim na sando bona chaw na be se bosme ba kuni before ye be lockdown no e na yete se waka babi di mo bonne se wo kura ma ye de di ma bobo ma o ma mbebo abo mo ma ye kura ye ba yete ba do sade yeto ba se 1 week time se yeto no pie so hey no bia wo no sama wa ma ne wa no so oni yes Jesus wo asana sorry wo 3 days asana sorry ndo Jesus ena yi na yesre ya na e bon koma no beji obi a oje no da bia ni na koba that's 4 days to cry ni no na ye ni bon koma na ba bi wa joint bi wa e ko trans na sabi mpemfo bon koma ne ne o hobi wo and na me nanti this na me on social media say me hu ni before picture ena ne after video na me save na me say nipa wait this time na egu na ni ma sesa am kan bufu ye na me say oh na ye Apraku sa ena me frɛ bona intervention sia madam papa no so no ko hu ni social media na onim ba bia sad ne den e free na eningwase na mogu akona ni ma se but all the metia na fact e me ya pa ena bia we ya na madam ba ko frɛ ka tell me say Martin ya sim da bia o say Apraku wu da dem be say ine na obi ani ho na me so what yeso ye ka betwa na pa ya yetwamu wa kwa me che ye pastor ba ko say Apraku kra dan ni na me hu ni picture na o kire say oh hana Apraku ti na me say an je basa na ye ne ti atito ne dim ni ka say na me hwa ampa so be Apraku da dem ho a sabi oda ho a wo da dem a bia obi ani ne ho a etu hem kakra oh ba wiase no wiase nyame ne nim ni a wo ye sa jajajaja nipa wu ya nyame na be jeje ni aka na nipa ndime jeje wiase obi ho ni sum ebe ba na ebusi ni de ba the next day ba se hu se obi abodwe hia sanzo si de ho imagine ha judgment bi anim na ebe na se Apraku wu ye ba mpa ye se police formula se bi abitu na ye kasa ina da so da ha a ye nyamfa ne nkoye ndi omumra ne yin mfiri ava ne koto ba bi ampa ne ba koto na asundwe mra na bibia anya kama na Ghana ye na ye de ye ho ntoye je pa ma chaw ma social media
publish video ni na asem no yemfika so ha na yem pese o meba be fa na free na bibia ye kama ndi da masesem so motu na ma ba ha papa yeah good Nicola da hono waka primprim Apraku ye nyane me ne nyane ye bro ni nyane ye bro ye nyane ye bro bum ay anya bibia na ayi no akom na akunu akom na akunu oma mo na wanidi na no kobro sa me da metaduan mo no di ye indomie ntom no di ye wanidi the crowd hono waka primprim no bia fan doje kun chacha bejo no kaka tautology akom na akunu ana no kobro sa me da aduan di ye me da mtondo me no di ye mi hu na makoma shimi na mtoduan ma no enam ti wogua akom na kunu nya bibia ne me maka no kura no ti enya se bi o don kase na hye ne ho akon akom na kunu hwe ko hwe ne yem oda hwe ne yem nya taf woni di abusiafo woni ye hia asofo pe mu over the free no ho awie abusiafo ensane de adoso pa yi wa ha sei abusua no ebi mu twa agyajo ebi mu sese ebi mu wi aho obia wanya sema waka obi mu sese yan hyaden an nti still ano ye wo Osofo Apraku fi hon ma ye hye eni abusua na kasa so etumi atwetwe enkomo na ba je ba de me wa ha me so mo osompa ye to aso yo abusia menya Osofo Apraku ankasa ne mane wa hasia menya mo twetwe enkomo tiewa na ye tutumi atoa so mame pasha odin de se Femi Apraku ya Emmanuela enne o papa anapai wuhu no ansa na wie asemi eba na enne na ye ya adwen se ye ba besra no ntini ye ba ewiemu ho no na ye bisa sister bi o ne wa ha na osu enedi onhu ni ye ntino me ka che Mrs. Stacy and the sadia on be hwe dem hwe so ho a ebi wa ebeba no nyu ho na danfo bi nchen nti obaaye no no san ne chi be ka che me se me be hwe ade ntino sana na oye ne boye hu na me frɛ sister no kan yo na ye me se ekoye bonu da onfi yen ti me pia abontina me kofa nsuo am de petit gone so me de gone so still I'm sorry na fair papa pay mu bi otifia oni de nani afi no so ba obehwe no say dabi papa afi ti sanan na sisi ano mo de mo ne nte ha se mo ne mo ma me nete nti mo ma me so etumi mo ba ya na se oni mamba oni e ba wa sisi ano be se mo nkafa mo hyeden because nyankopon na wode ma wono aso na echi abusua areho aba yentumi empia ne bio because ye pia ne pa dia anhwa na enisu e beba no because ni papa no wodi anya kra na wodi ano no abusua yeto aso yo abusua Osofo Apraku my daughter and ne yere so ha se a ye na ehwehwe enkomo mame akwa aba ye na pacho wodi ni so ye de me di Miriam afu ye na ntia se na woni sofo ente wo ha se ba asemi ba ye wetutu na mo e ba ha se bisa se sofo ni wei ba ye ete wo sen then se na wo si bi feel cause wukuni se na wo feel me ya pa me ya papa sanse to na menene ntebone wom se na ye ni hode ba menene wo mamiensa ntino edu ba bi oba kwam de na menu aduane ma no ne ne ma ye fin kro de begu a mitimi sisasi menene ye fine pa se menini problem bia na mum misunderstanding bia ba yiti na ja ye ntam titi nti ni wo ne de me ka sa nya me ya nambo because wa djuma na oye no wanwie nyame adwuma na nyame frɛ hu se wanwie wobetina ha sei wo mo ne na ebro papa pacho woni sis no win se na onom nsa ebo dabi ya start Kumasi a ya de bedroom kana ha bi se fa mene no na na eprichi channel oni wa meno
me na mkoko preach otu kwan kwa abocha me na mehwe nachi ubisa peace fm sisi a asema me kenya ntoro omwa me ne no bibia na mmom eduru baabi misunderstanding ne ma binti eja me twen me ho me sanso bisa se video bi ba bonten wo video yi bi mi hu ya misuni kura misuni papa me wura ho ya ma fa misuni se sofu pani enanne mabasia ye jojo ye dinatem ye titi ni se fa me wura ho na misuni papa eye me jankasa for some more kick can social media then some the doors be ebi mu chese abrabo boy ya entne wo nyame enyim na sisa kakọ wi ni se wonyo mo ya adwa na won nya adwa kwan biso no nipa die kwan biso akokọ kra ani breku die nse nti se obi ye bibia me nkodi nachi enkosua no sanse nipa nyina anye pe abusua firim nya ne bi firim kwase chance ye no na sofo na nyame kan nyame ase crusade ahodo ane ye dwe timi koye crusade fira no anwumre ma ahimache 5 ene yepo ye duru baabi tino kwan biso no ese nipa ye careful woni ayeye na ne Bible say ne wobedua no wobetwa nti edu baabi a ese nyame nkrofo no mo ye careful woni mo ye futu be na wo kan ajama obi biara wo hwe na wo tie because you see Osofo wo ye Osofo panipa ya tene ka che o boy Apraku my daughter abofra nim no you see na futu be na wo de ma ahwefo ne Asofo a wo mu tie because wo so na wo so preach bi e de ma no nti futu be na wo de ma ye futu amede be ma mo ne se Sofo okode enso waya hwesudie bebre Sofo opon bi a wieye no ne ma bi antoto ye but nipa bebre afa ne so ehu nyame bebre omo aye pa wo omunya bi omo a wo problem nyame fa ne so ema problem bebre solve ye me a me ka ho bi hu nyina ntino nyame ka ne se nyame fa ne si nyame ka ne ho no mo aya kan so yenye adwuma no yenye ne papa mu me se futu ka de ka ye ho ne se ya aya ka no yenhwe eye Osofo Apraku de yi so enfenye sua de na ne ye no so yenye ewo ne papa mu abusuafo still ano ye Osofo Apraku fie ha ye twetwe enkomo yo abusuafo ye beka ya Dr. Sonny Badu ane Wonder God hitmaker we make a video bi ba bontin chere se wo ba abababua Reverend Apraku because of sharpness na setine mu an na nkoyie ono so baba na femu die se nyame nipa e de aboa oni Sofo panyin se na be ono so betumi egina ye na asemi ababeto ye enti mi won prophet ba ko ha se a mene na ehwehwe enkomo akwaba ye nua ye nyanantie se Sofo Sonny Badu epeso beboa me Sofo Apraku sisi ana asemi bae Sofo Sonny Badu oje asem ne sen a nyinti mutuma bedu ha asem ne de atoye nyina yeso because enra na jo ena Dr. Sonny Badu epeke news no se wahu se Osofo Apraku e wa ho kirem nti enne ba bia wo bia me nkohwehwe no na emoa bia ohia yemfa emoa nti o posti here even on Instagram and fortunately no na ne ba a follower of Dr. Sonny Badu on Instagram nti ne ba no betro say oye ne ba na onim ba bia ne papa wo nti we started communicating from the daughter right early this morning nti eno ena ma ne ba ne ka say ni obehwe baby ane papa wo na wa my feedback no ama yaba nti
ne ba no ebae, but unfortunately ne ba ne bae no sana ne papa no sebi wadane nechi. And okachre na still I say diaby. So Dr. Eche said no, we still have to come and see for ourselves. And unfortunately, to say the na yabe huye by na we free. And Dr. Akacha me say me na ekabi ewo a ebetimi e de aboa ama wakodru no etimi aboa. And one of the things Dr. Sonibado have informed me or have issued to me to tell the family is that the ambulance that will convey the mortal remains to the morgue, no, he's taking the cost of it. He's bearing the cost of it. Yes. And we will do our best to help. And that is what Dr. Sonibado is saying. But let me use this opportunity also to speak to everyone watching you. You see, we have to change the norms. We have to change our ways of doing things. Because mostly it seems like in Ghana or Africa, we are so happy for the failure and the downfall of people that when we see somebody down, we rather rejoice in it, either than trying to be there for the person. And nesebi okami obiya betwahashia, obiya ka rest in peace, obiya ka sempapa. If we had shown the same love that Dr. Sonibado showed, I believe say Reverend Apraku would still be living. But because we couldn't show that love, today he's no more. We have lost. And please, let's use this opportunity. Let's use this as a lesson that say Sebi or Penibi and I say let's not be happy by spreading it. Let's rather come to their aid. Yamuano. Because I love what Dr. Sonibado did. Or say yao. Wherever he is, make sure that you locate him today. Now, as early as we can. Yamuano. It's unfortunate. Say yambetono. But I guess it's a lesson for all of us. It's unfortunate say yambetono, but I yes you dey kese edema ye nyinara because Osofo Apraku my daughter anya ye bi kra waboa nipa. Abusuya ye wo ha say still. Apraku my daughter. The ambulance no na ba bedu asisi ano. Enche bia ye ba be fa no efi eye ejam ho e na be so ambulance ni mu. Anantina still an ye wo ha say a aposifo no wo ha say omugu so eye o madwuma ambulance service fo no so aba bedu ha say a wo mugu so eye bibiara o be ye sade e be ya body ni so betimi akomochi ho kama e wa asumdue kwan so. God bless you. God bless you. What's the killer with Shabba myself? What's the killer with I got my ear with Papa, and I got here with
Baba, Mammy, I'm a seminio, a bro, ain't a blamina, my bonio, Apraku Scalo, that was your bonus. Mommy, I can't know where I want you. I am mommy, I can't know where the end them. Mommy, I can't know what's FA. I am mommy, I can't know where I am born. Madame, I know what in the grave. Madame, I know beggars no word in the grave. Somebody, on a table cover to see that. On a table cover to see that. Joe, Abusia for an social ambulance, see Machina say, Abusia Arawaba. Osofo Apraku and a wada ambulance ma ya ikakope baby edenato ni ahwehye enyema ebetumi akọ say be ye na yie sisia se be sie na nsa na ye na yie num ni na emre ene be che na so abusian kan sa kan say Osofo Apraku watona nanam no eye ne kre na ye cheme kan nya ne say na make emfa ne kra ensie no nko jo abusian na beje ba medimasi